Da jin bagi penjob tanga. Tengah layo long union minister telah ora da gadut bergangap kumbolong union minister apo Asam. UMLA ke BJP ubah Sanbor Sulai hakaat kunai tarik unai wing ulaong baka jing penjab kipai ba ya ubah Vincent H Pala kumu MP ka Lok Sabha haus na marah ka kandai kadai ka jing du nong ka bakraw nakabenta ka jala Henry ba udi UMP ubah klem le ay baro sansnam nakaliang UMLA ula kentuy kipai ba ka jala pementa ka kenti gidi penjab yu kertong ka BJP na maria ka sarkar pedeng onyalam na ka sarkar BJP tekan long ka jing mentoy ka jala Ubah pala te kumbang aci yang mana kapur ka ba hakala selection arazar ka kendai. Hadin bangala file nomination damit aga singa bang file nomination damit kumba news teng prabati ngayo ga telephone call na honorable home minister union home minister Amit Shah ji te bo bless ya wong Sulai ji. Try to win the election. You are young, you come, because once you win, work hard and win the election, because if you win, you will be the first Lok Sabha MP from Meghalaya. So I'm giving you a plump portfolio. You are young, sports department I'm giving you, and donor I'm giving you, and other portfolio I'm giving you to strengthen the youth, to strengthen the party in the northeast, especially in Meghalaya. That commitment has been given by our Honorable Home Minister Amit Shah ji during our conversation on the evening of that nomination day. But very sorry to say that Bapala, you see, Sansnem la sulong sabay mday tang mga bong kipay ba baro kisaki he have done nothing for the state. He have not taken up any issue concerning the interest of the issues concerning the interest of the people of the state. The uklamle the sabay ke hangta muri ba pala ta sansnem bhay issue songchan dong te mentaki regret kipay ba jong Meghalaya da jin bagi penjob tanga. Tengah layo long union minister telah ora da gadut bergangap kumbolong union minister apo Asam apo Arunachal apo Nagaland bersek northeastern state kiban BJP MLD thousands and crores of developmental scheme te kane kadi kajing do nong ba kraw igi pat ba jungi apo kana ka rikasi centia ba ngidu ya kana ka kabu banyo long minister ka pala commitment ten re kipai ba ki jid di ba pala pe sabe ngam dan ye percaya ba pala re ngong kumu ke performance kumu MP Apollo Sabha PE kipai ba pro ki nil ndan developmental scheme dan kumu sulong no komunomi khmat hideban concentrate ban stress na banta how to help the people, how to help the society, how to bring the developmental for the state. Dan dari nagaliang iba pala te kalong in vain for 5 years kalong kalachulong long wastage 5 years. So I feel that kipai ba ya ka Lok Sabha hi kila ada ban pet kumbalong akala selection ko jonga kipet batch for Delhi mana wan secara Delhi kan wan ni ke BJP Tinggi benjit yaki MP de benjit degi BJP kerang begawara ya ka developmental scheme. Tekung ko bolong Hemanta Biswa Sarma chief minister jong ka Assam pada juga BJP. Ada ke BJP ruling state. Besen siar ke BJP. Pet jinman ka live benai. Sitin ka tuga kisio ka job mela. Kaba nyau sanajar ki youths kan thai ban sinrang hak pokamela wide spot appointment or order neka order ban thungkam la ai mental la sai vi join PHE vi join forest vi join apo department of here te kum ko bolong apo Assam ki northeast ruling state you don't have to hunt for the job. It is the job who's hunting you. Kemudian kam balik be kam ka be pinadi nrei sakat no ki pait nong sok nong jo kasi jentia jo kin so thu kanya kana
bagi pinsap yang nak kabuk siar agak bagi samla kan teh cenderang jungi mentah pun diki lak mio jam kalau apa yang uput bagi BME mentah kira aku telisha baru biskit ki di harur surok kaja Shibrai bin Shua hang teh hajan state bank ngapor bangali dan kam iwi kong ni barang samla tengah keli ngong ba sa si yung asa state port right bila puli yu yung lapas bi da mio kam ra tempat sing harus ngarak dono keteli biskit ngon di sah state bank ni so all these things kita baca juga lagi ban change lagi kelano kejemun cepat kini pincingan Halor ki khubor o Dr. Mukul sama padu ba pala kila penyasok ke BJP ulaong maka tong ke BJP kalau mun pen klanya ka parti mat kadi ka kampram ki dekot ke parti ban pesung tu ik pai ba makin wan penyasok ke BJP kalau ada lupa ke top but party agenda kalau ba ban to strengthen the party kemudian ngi terikat bala ban pesung tu ibri bukan join ke BJP tela di ba pala nali iwan tapi ngi welcome ye in welcoming in aga red carpet welcome ye ba in join cipoka BJP nak tak ni kajingkan pot ban hot yo Dr. Mukul sama pot kai ko bidon halor kata apa ngamdo JTP ngi shi itong pokot kubor how far it is true the ngi itong pokot kubor the personally tengah Dr. Mukul ngai kendu tengah last assembly ada waktu tegam judan itu ya kan ngi je kendu tu film willing nam punya pediang nam nada de ba Dr. Mukul wan mat punya tapi bohong ya pi ba ngi no le napo parti keman ki ambo klanya ke parti te udah wan Dr. Mukul le ngi nagarak kuman wani ba pala red carpet welcome to the party kumingine ki leader ki bala ki veteran leader juga state ke juga in term of politics Kata pidon jitu ba nakaliang jong pi personally ko monong da BJP pelit man kran ini arut makin warung nak ke BJP sebab dah ngayo pon ngalai kran abang ngalai untuk kubur untuk te kamdon jinge yang abang like based on the newspaper personally I go and meet them then I see that based on the newspaper if you are willing to join dengan like bani akan lagi yang man join but ngisa send a message to the party high command Delhi. They come kini ki leader par ki beralong veteran, ndai begin join the position law, can join for Delhi. Before the union minister, before the party leaders about Delhi. Halor ka khubor ba ubah he kupan tiket MP ulaong banakaliang ka parti lada karai ban ai tiket yenoru kin pediang mat kin trisitong man penjab yu kertong ke BJP. Ya kata tengah melaban ong tengah ngasui kumbapi ngasui pokok kubur ba hek akhirnya kan bagi media bagi press pan tiket di dalam dia te ladanga ngayale kumtu job orbon ko si ba hek tengah melaban ong kasong hopai ba lai job nam job te kasong ho pai ba ban rai ban pej ban rai ka provided lada ka parti ka ay ba hek tenre kumubrio jo parti ki ayeno na ka liya ka parti lar ka nominate yeno kumu brio jo parti ngaban mis kemat ban tre kamu dari tiket di bawah kru kamet ban penjobi pan tiket nak BJP kat kum kujung kat kum golong mentah tengah ngasui tengah kubur ngasui kat kubur tu bahek tu lakran ke bacai ba kuah te kiwi tengah padios ngo empat don ki ba ngasui kat kubur bagi siong bi bekas statement jo bahek yang banalor zonga den lu ki ba salingut kita lingut temtip Kisah nak bakal BJP pada ban anak buat yang kadang jong no kotong sang nunjuk menteri hamha ban kret antara ni election. Aji sisa te kat ke MP election tu kumno minimum 6 months before the election bila ada ban anak candidate. Kenang bah he will have ample time to cover the base, especially the voters in the villages in the rural areas.
Minimum MP election comprises of 36 constituency.